سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو أبزا فيديو زيا حدا كابزي أبزي معرابا عالم التميديا يكون اتكالي كفالنا يحبريتاناتهم نحسوت ويكا نجيجا ويكا نتصبغ زي كوني كم زبلت أجيرهم بممان نحبرة سب كساب كندي مانيبليت كم زقبروا بفلاي دما قبل عدد كنستيو استقبري بوجنتي فيمينيست ويكا فيمينيزم ويكا كم زناي دق نستيو نحاليوت دق نستيو وين ربحان دق نستيو اوكي كبقاس كولن ربحان دق نستيو نيرو كساب كندي تطمزيزو انت ربحان دق نستيو كم زخيت زلو دق نستيو بعلن كنغرانا هنرينا ازي دما اب حبرتسبنا يعبي ويكا ناس عرر زخيت زلو كون يخلي ليز قبر زلو strong and independent woman زبل جربا سمعكم اللهم انتاي مالتيو اتن strong and independent women انتاي بلا قل كاباتن كنسمعينا بزعبا انتاي مخانو من البات قري لكم اللهم let's start with this one please like قبر واك سمو تتاتغتاتلوا let's go Genuinely don't want to live this strong, independent life anymore. Today's one of those days that I don't want to be independent woman. I don't want to clean my car. Any bitch that's saying that she's happy to be fucking independent is fucking lying. I don't want to be in no fucking independent era. I don't give a fuck about that shit. You know, I don't want to be a strong, independent woman. I think we have enough strong, independent women. Listen, any girl that tells you, like, I want to work all the time, or, you know, I want to take care of myself, I want to protect myself, you know, it's like, yo, that's like a survival tactic. انتاي زبلا زلو بحتر زبله strong and independent woman ويكا حيال كل خد قبر تخيل زخونه يكون ود زيد ليها independent مالتي زخونه زيد ليها مالتيو كم عينت قوال نسيتي كم كون عيدلني يبلا اللوا كابي زمس إذا فيلوزوفي تنهيلنا كريان دينا اسكن اسمعين كساب كندي نزفي إذا تحساس بازي أكايدا زماين ستزي بكل وجن بوش غير كان عبد الكرسي أتيوز نبرة أكندي هيوتكا أكندي مسدراها أكندي حدارن ولادن مبال كل جزء بسرعة ترايك قناع كم زلون حماق مالتونا يكونن جن بالانس انت ديت حسكايو زينا والد زاربو زلوا زفتنون زحلفونين نتناشد ما صبغ رأيها يزي إذا عينت حبريتاز كوتس عيد اليون يزي معربوا على مغنياتو دك انستيو single and independent تغينن عبر بحصل زلو Like that you develop because you feel unafraid in this world, right? So it's like every time I wake up, for example, I literally like hold myself and I'm like, I'm safe today, I'm safe in my body, right? Letting that feminine come in, because for so long I was like ready to fight. I don't want a job. I don't want to be a corporate girly. I don't want to climb the ladder. I don't want to be a boss babe. I don't want to do any of that. I don't want to be the breadwinner. I do not want to do that. You know what I want to do? I want to be home. I want to be cooking in the kitchen. I want to be cleaning. I want to be shopping. I want to be making brownies. زي إذا قال نسيتو تبلو زلا أبجزاخا خوينكا منالبات حدار غيركا سدراخا نعلخا حداركا نحلخا جزاخا ناتخنا خنكا نابراخا نقلنا قبركا مخاد زبس حدك نستيو زدوليو نجاريو إذا نجار إذا جنز معربا عالم كم دخمت سنفنا سنكلنا نعمرو تسقم دخومات زقبرو لعلو خل دما كم مجزعتن جيرانتن جيرو سلا زمنا تعادو دك نستيو كاب ولادن كاب حدارن هديما بفلاي أب إسرة ثلاثة كساب 500 عود دك نستيو single and childless كونا خمس غلا يحسب له ترى ده كونس ني investment وني دالو لو انت عينت نبرات يخون ندك نستيو single اندحر خوينن كتعمن زخليلهم بزعبوك حسب جميرة مالو سلازي تحساسبا البيزنس عبر بحاجة لوي مغنياتو بين تسرح قال ودون قال كل يوم تسرح منقسي كل تاكسي زركب 70 حدا تسرح تخوينو جزوم زعل تخوينو تاكس ناي حدا سبترايك وسد ناي تحدا ونكو غودلي بزح كالكوليشن يزلو سلمتاي كل يوم كسرحو تمريتو دحان قدفنا بانك قدفاي نت analysis كالوت كبو I want to be cooking dinner, making homemade meals every night, almost every night. I want to do all the things. I want to welcome my future husband home from work with a big bear hug and a, hey, you ready for dinner? Dinner's on the table. A little bit more. I want to send him off to work in the morning with some nice freshly baked muffins. I don't want a 9-to-5. I don't want a job. I mean, you know, to make the job easier. Here, and I can't help it but think that
tired of working. I have always worked through my pregnancies, through everything. Always paid the majority of the bills. Now I'm like, I don't want to be this strong, independent. ملو هيوتي سريحة دخيمة صغيرة even قليان سنجل مامسين دك أي عبية دخيمة of course تدكم قال انديا سب انديا كل سب دكم أنا هم بينك نبراي دلنا تتساقم أودات بيننا خنبرنا strong and independent يا أين بلنا we want someone to help us حدا سب حنت قال نسيتي أبيوت ناتيا سانقتنا بردلينا بفلا يكن عوت كلنا أبدك نستيو جنزي بقمت أليو تي ميديا بخومي يمينون بين خنترخنكي صبو غنزم تلك قلن تلك سبعين من تايد ليكي that's absolutely a mistake زين دكتور سيدما بتدقاقام زقلت أوزالوا نسيو نتصبو نقر كم حماق صلى زمنهم دحان عدمين زحالفن دكتور سيوك زاربان اسمع Got a call. I do a male-female hour on my radio show every week, and I have for about 15 to 20 years. الزم خرزين وتهم طبعا هيوتكم كتكيرون تدليو مجمريا نجنزبن نقطبان كنرجوه كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلزي نخل كالاي كم تم عوتاتنا يكون طبعا نجنزبن كم آتون فليتنا كم تنسوم ينفس قبروزلو أبت سيكتر سوم ينفس قبروزلو كنجبرالنا سالساي عوتاتنا يكون طبعا تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحن هذا ما كم آتون أسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتدنا يقدم سيكتراتن ينفسنا قبرنا كنكيد لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتكبر كورسات لنا أب كل مدينة هيوت فليكم سقوم تنغط وزدما كحجزوكم يو تتغاملوا قبلكم يدلي thank you very much. Okay. 3 degrees. I'm very successful. 15 to 20 years. So a woman called me. She said, I'm 50 years old. I have 3 degrees. I'm very successful entrepreneur, CEO. And I want you to know, Dennis, that I deeply regret that I followed the feminist advice at college. Because when I come home after a successful day at work to an empty home, no husband, no children, no family, it's not good. انتاي بلالو قدم راديو شو نيرن ناي راديو ابسو من حدا غزي سبز دوللي حنتي سبيتي اب حنت قال وي كانت قال نسيتي اب كل ادم 5 زلا دويلات لي 3 ديجري زلوا ايكونوميكال دما بقطبه دما ازيا سكسسفول زخونه سبيتي زخلو انا زحزنني لاتو اتناي فيمينيزم اتحساسب ابتو ان سنتي اب امروي سلازاتو وين عتختي لخيده لومي اب عوت سرح صبوق كير خسر وعيلنا غزا مس مصاخو سبع يبلي قلع يبلي اب غزا بينو كمص خلخو صبوق سمعت ايكونن نابله تزارب الله اسمعيو. She was not self-pitying. I actually had her call. I've written 1,000 columns. They're all on the internet, 1,000. And I never did this before or after. I transcribed her call, and that was my column that week. There is an actress, I don't even know what she's in, so I don't know why I'm calling her an actress. I literally only know her by her boobs, okay? Because every time she's upset about something, she gets naked. This is her name is Emma Ratajkowski. I know I butchered that name, okay? Very, her body, great body, right? So the way that she gets attention is every time she gets upset, she takes her bra off on Instagram and she has her boobs. She goes marching naked, she just wears her jeans. She says, you know, like, F you guys, F men. So she, like, naked picture, F you Harvey Weinstein. How is this sticking it to the man? So I say this, my husband talked about this. He's like, yeah, all right, I guess Emma's mad again. Men have to look at her boobs. I guess, Emma's really upset again. انتهي بلولهم انتهي بلا على اساس زياده زيناي حجي زلو ابز زبناوي عند كرسي زلو بهاري كما بنتنا حنتي ايما تبحال قال اتلقسها نفسه كف غزي كتحرك اللحماق سمع خلو اب تيك توك متيا اتي طبا كفيتا تمص طبا كفيتا دمنا ودات تصرف اودات كمزي دك تبعتيو خمس دك تبعتيو خمس نابلت تصرف اتونكو اتنشن نخصرف نخريوا ግን كدانا غتوص خد كلالوا انتاي مالتي زي سمعوا حج
we're forced to look at her boobs because darn the patriarchy. Men are winning. They're getting the best deal ever. So women have now decided that promiscuity is a sign of freedom. So women are saying, we'll give it to you for free, right? We will have sex with whoever we want. We will take our clothes off whenever we want. How? Please explain to me how men are losing in this. Oh, that's very funny. እንታይ ትብላ ኣላ እቲ ፌሚኒዝም ዝበሃል ዘምፅኦ ከም ሊበሬሽን ወይ ከም ሓርነት ወይ ከም ናጽነት ጥራይካ ምዃን ምስ ደስ ዝበለካ ወዲ ምድቃስ ነዚ ከም ምዕባለ እዩ ዝቑፀር ኢላትካ እዚ ግን ከመይ ገይርዩ ሓርነት ወይ ካልውጥ ከምፃላ ዝኽእል ምክንያቱ ንደቂ ተባዕትዮ እቲ ዝቐለለ ህይወት ኢና ንገብረሎም ዘለና ምክንያቱ ጓል ሰይቲ ክብሪ ናታ كنت تشفينا كبر زلوا كل سب زريون تحرقينو نتنخريو بطرح زريون تخينو مخا معبالي لكم الزرخب كيت دكس تخين كي من يزعوا زلت لا لا ودي يزعوا زلو دك تبعت يوم زعوا زلو ندك نسيو دما حرنت وي كام معبالي لهم زقتون مواردين يونت كبرناتن زقدليو مغنياتو نقول لسيتي تمرعيخات رغباني يركب حبرتسبنا قدم قد مركب مسقالاي دكسن نير ودي قد مي مرعى مسقالاي دكسن نير سلازي نتا قال نخمرعوا نخرغبا وين تدليوا كمرعوا لو مكن قصرا قصيرو شاهستيو كرغبا يخل دخغبريز مرعوا مخنياتو نيكست قال كركب زخل تخينو دخغبريز مرعوا ياتو لكم زلا You should say that because I كمن لساي نازيا قد من ابا مخادنا let's listen to نايدك انستيو حساباتك women. I am not against women succeeding. I am not against women working outside the home. That's their choice. But what I am against is a small elitist group of Northeastern establishment liberals putting down homemakers. Now, the libers love to say that they're dedicated to choice. እንታይ ትብል ኣላ ኣነ እውን ልክ ነትናታ ብኸመይ እምቲ ያዛ ቪድዮ ኣነ ደቂ ኣንስትዮ ክመሃራ ክዓብያ ክምዕብላ ክሰርሓ ክግዝግዛ አንጻሪ ይኮንኩን ጽቦ ነገር ይዚ እንታይ እዩ ትጸገም ኮይኑ ዘሎ ግን እተን ብፍላይ ኣብ ገለገለ ዚ ሊበራልስ በኋላ ኤክስትሪምሊ ንጸጋም ዝኸዳ ረዳዳ ዘለዎ ማለት እዩ ውሑዳት ንህይወተን ሓደ ምርጫ ወሲደን ጠቕላላ ብኸይደን ነቲ ካልእ ምርጫታት ናይ ህይወት ጌጋን ሕማቕን ገበንን ከምዃኑ ክእምና ስለ ዝፍትና ዘለዋ ትብላለ እንታይ ማለት እዩ مساتن دقوتين سريحين حدار ايدليان ولاد ايدليان فاين مرجانيو نتن حدار زمرتا عبجزان كفيلان دك انك ابياز دليا اتزعبي يسرح كباملاخون تزعبي تلوخو نعوخ قبر زمرتا كناسان كداغمان كم حما نغر كمنان زفتنا انصارنيا تبلدالا But if you dare to choose the path of full-time mother, well, there must be something wrong with you. Sister, the cards are stacked against you. When you wake up in the morning, you won't get a job. And if you do, it won't be a good one. And if you get a good one, you won't get promoted. And if you get married, your husband will treat you like a servant. And marriage is just a lot of dirty diapers and dirty dishes. It's ridiculous because women are the primary caregivers in the home. What is going to happen? እቲ ፕሮፓጋንዳ እንታይ ዝብል መጀመርያ እቲ ሪያሊቲ እቲ ዝዓለምና ክሳብ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ስራሕ ምርካብ ዝኸበደይ ንኽልቲኡ ፆታ ኦኬ ስራሕ እንተረኺብካ ከምቲ ደለኻዮ ስራሕን ከምቲ ደለኻዮ ደሞዝን ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዝኸበደ ክኸውን ይኽእል እዩ ንላዕሊ ገፅካ ክትገይድ ደሊኻ ኣመና ክትፅዕር ኣለካ ኣመና ክትደክም ኣለካ እቲ ንላዕሊ ምድያብካ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ተወዳደርትኻ ካብዝሓት ስለ ዝኾኑ ነቲ ሓዳር ንኸይትመርፅ ድማ ሓዳር ሕማቕ እዩ መከራ እዩ ውርደት እዩ ولاد دما تصقمي سراحي دخاميو ندحر كم زي الكعبي خايا بكل نجار نتاقوال سيتي كم زي تحقوسن صبغ هيوات كم زي تمرح انت قبرها If you push women out into the workforce, is that women are going to find themselves with 2 full-time jobs. And they're going to be exhausted and unhappy. Eventually, they decide not to have children at all. Maybe that's the liberationist goal. Their hero is Gloria Steinem. እንታይ ትብል ኣላ ገዳሲት ነጥብ ብዚያ ኩልና ኣነስዕለላ ዘለና እንድሕሪ ታጓል ንሰይቲ ንደገ ክትወፅእ ኮይና ብሓፈሻ ካብ ልምዲ ኣብ ሕብረተሰብና ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ገዛ ክንክን ትገብር ገዛ ተኣሊ መብዛሕትኡ ግዜ ጓል ንሰይቲ እያ ሆም ኬር ትገብር ኩሉ ግዜ ጓል ንሰይቲ እያ እንድሕሪ ስራሕ ሂብካዮ ኣብ ካምፓኒ ኣብ ኮርፖሬሽን ክልተ ስራሕ ክህልዋ እዩ ስለዚ እቲ ሰብኣይ ክሕግዛ ኣይኮነን ንብል የለና ክሕግዛ ኣለዎ ብርግፅ ግን እቲ ፕራይመሪ ኬር ትብ ቀንዲ ኣገዳሲ ኬር ትብ ንቆልዓ ከተጥቡን ከተብልን ትኽእል ኣደያ ነዚ ስራሕ እዚ እንድሕር ገዲፍካ ክልተ ስራሕ ተሂብካ ክልተ ስራሕ ክባዩ ካብ መጠን ላዕሊ ድማ ክደክም እያ እታ ጓል ኣንሰይቲ
ኣብ ክልቲኡ ድማ ጽቡቕ ክሰርሕ ይትኽእልን እያ ኣብ ስራሓ ጽቡቕ ክትከይድ ኣይኮነትን ኣብ ገዛውን ጽቡቕ ክትከይድ ኣይኮነትን ምናልባት እቲ ዕላማ ናይቶም ሌፍት ናይቶም ጸጋማውያን ሰባት ቀንዲ ዕላሞም እታ ጓል ኣንስተይቲ ብክልቲኡ ምስ ተቐርቀረት ነቲ ውላድ ንኽትገድፎ እዩ እቲ ዕላማ ክኸውን ዝኽእል ትብላ ኣላ A single, childless woman nearing 40. Exactly ድማ single and childless በይና ኮይና ትሰርሕ ቆልዓ ዘይብላ ገንዘባ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ንብረት ከተጥፎ ትኽእል ስለዚ እዚ እቲ ዕላማ ናቶም ነይሩ But she is the sort of miserable, pathetic woman they aspire to be. And perhaps that is why the liberationists are trying to sow these seeds of discontent among we happily married women. They want us to join them in some new sisterhood of frustrated togetherness because none of them can find a man who wants to marry them. እንታይ ትብል ኣላ ብሕፅር ዝበለ እቲ ህይወት ንበይንኻ ኮይንካ ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ብዕድመ እናደፈት ክትከይድ ከላ ንእሽተይ ከላኸ ይረኣያ ክእል እዩ መዓልታ ወዳት ክግደሱላ ከሎ ድሕሪኡ ምስ ግዜ ግን እናፀበይ ዝኸይትዕድል ብሓፈሻ እንታይ ትብል ኣላ እቲ ዝበለፀ ዝኾነኪ ወይ ዝኾነካ ትኾነካ ፅቡቕ ጓል ወይ ወዲ ረኺብካ ሓዳርካ ፅቡቕ ክትገብር ተኽኢልካ ሓደ ካብቲ ምንጭ ናይ ሓጎስ እዩ ሓዳራት ቀለልቲዮም ጥዑም እዩ ኩሉ ቀሊል ይብል ኣለኹን ብድሆታት ኣሎ በይንኻ ምዃን ብድሆ ኣለዎ ሓዳር ብድሆ ኣለዎ ቆልዓ ብድሆ ኣለዎ ቆልዓ ዘይምህላው ብድሆ ኣለዎ ስለዚ ኣይናይ ብድሆ ኢኻ ስኻ ክትወስድ ዘለካ ንዑ ክትምክቶ ዘለካ ምምራፅ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ እስከ let's listen to a little bit deeper concepts እንታይ እዩ ገለ ካብቲ ዘዛርብ ነጥብታት እስከ ንርአ with just this horrible realization I'm sitting here with just this horrible realization. I have spent most of my days figuring out how I can become physically, mentally, financially, spiritually healthy enough to be able to afford and take care of a child. And not only have I taken that time, but I've done the math and it does not work out. I am not young enough or fertile enough or financially stable enough to even do another round of IVF. And at 36, like, I'm sorry, like, you're gonna say, like, you have time. Like, I don't. እንታይ ትብል ኣላ ሙሉእ ህይወተይ ብምሉእ ብፊዚካል ብኣካል ብስምዒት ብኻልእ ብቁጠባ ነፍሰይ ዝኽኣልኩ ወደይ ወይ ደቀይ ባዕለይ ክዕቢ ዝኽእል ኢንዲፐንደንት ናፃ ዝኾንኩ ሰብ ክኸውን እዩ ነይሩ ሕልምናተይ ንነዊሕ እዋን ድማ ከምኡ ንኸውን ፅዒረን ከይደን ኣብ 36 ዕድመይ ክሪኦ ከለኹ ብቁጠባይ ድልውነት የብለይን ዕድመይ ከይዱ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ንኽንሓዝን ኢለ ኣይኮንኩን እዚ ነገር እዚ ሪያሊቲ እዩ ፊክሽን ኣይኮነን ፅንፅዋይ ፊልሚ ኣይኮነን ሪያሊቲ ወይ ከዓ ኩንነት ናይ ህይወት እዩ ካብዚ ነገር እዚ እቲ ንእሽተይ ዘሎ ወለዶ ክመሃረሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሴም ብሬንስቶርሚንግ ነዘን ከምዚ ዘጋጥመን ዓፅዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናቱ ይቕፅል ካምፓኒታት ሲንግል ደቂ ኣንስትዮ ሲንግል ደቂ ተባዕትዮ ካብ መጠን ንላዕሊ እዮም ዘድልይዎ ምክንያቱ ነፍስኹም ራእይዋ ሲንግል ከለካ ብዙሕ ገንዘብ ኢኻ ተጥፍእ ኦኬ ቬኬሽንስ ድዮም ገለ ድዮም ገለ ካምፓኒታት ብፍላይ ረብሓ ኣለዎም ንነዊሕ ሲንግል ክከውን ይደልዩኻ ንሳቶም ድማ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማትን ሚድያ ፊልምታትን ገለን ገይሮም ነቲ ሓንጎልካ ከምኡ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝገብሮ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሽግር ምሳተኻ they don't care ነቶም ንኣሽቱ ስለ ዝቕፅልዎ ሳቶም ሕጂ we will see ፌሚኒዝም ጥቕሚ ይነበሮ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ረብሓ የብሉ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ስለምንታይ ዳ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝተፈላለዩ ደሞዝ ዘለዎም let's listen say like what about women that always say like women don't get paid as much as men Yeah. I always hear that. How do you respond to that? It drives me insane. It drives me insane. Is that a fact? But that's true, no? It is not true when they do the same jobs as men. I'm sorry you want to work at Vogue and pick out pretty bags for a photo shoot, but you don't get paid as much as an engineer. Men and women have different interests. We are ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ደሞዞም ይፈላለ ኣታዊታቶም ይፈላለ ንዝብል ድማ ብዙሕ ግዜ ኣከራኸሪት ነጥብያ እዚኣ እቲ ፌሚኒዝም ዝበሃል ነዚያ ከም ዓባይ ነጥቢ ገይሩ ዝወስዳ ኣብ ሓቂ እንተተራእዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ደሞዝ ኩሎም ዝሰርሑ ዘለዎም ኩለን ዝሰርሓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን ኳልኩሌት ገይሮም እዮም ሪኦሞ እዚ ከዓ ጌጋ ኣቨሬጅ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውዲ ኣብ ሓደ ዓይነት ስራሕ እንተዘይተዛሪብካ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ነንበይኖም ድሌታትን ባህግን ኣለዎም ደቂ ኣንስትዮ ዝመርፅኦ ስራሓት ኣለዎ ደቂ ተባዕትዮ ዝመርፅኦ ስራሕ ኣሎ
ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ተከቢድ ስራሕ ብዙሕ ትምህርቲ ዘድልዮ ከምኡውን ብዙሕ ድኻም ዘድልዮ ስራሕ ክመርፁ ክእሉ እዮም ከም በዓል ኢንጂነሪንግ ከም በዓል አይቲ ከምኡውን ናይ ጉልበት ከበድቲ ስራሓት ክመርፁ ክእሉ እዮም እሱ ድማ ብዙሕ ደመወዝ ክህልዎ ክእል እዩ ደቂ ኣንስትዮ በንፃሩ ናይ ቅልል ዝበለ ስራሓት ናይ ፋሽን ናይ ገለ ኩለን ንብል ኣለኹን ኣብ ብዙሕ ግዜ ብኣቨሬጅ ክትዛረብ ስለ ዘለካ እናበለት ትምልስ ኣላ ስለዚ እዚ እውን ብዙሕ ግዜ ዲባንክድ ዝኾነ ኣርጊመንት We are biologically different. When I was in school, every single girl that I was friends with was majoring in either comms or TMD fashion, right? The truth is that if you go into a career and you want to be a buyer for Macy's and men are, taking business classes and want to go be CEOs of hedge funds, they're going to make more money. We have different interests. And there's nothing wrong with that, by the way. Like men and women are not the same. We are biologically different. We have biological predispositions. The idea that women should want to climb the top of a ladder and, go into corporate America and be there forever. Women want to have kids, right? So there's another reason that they're not making as much money as men is because a lot of women want to stay home with their children, which is كل الفيلوزوفيا بكل نسمع زلنا نخلو بمعرض تكم مالت هيكونن دك تبعتيو عبيت صراحات مالت هيوت كاغدو في اللوم زلكا من البات بزح كدخم اللوم زلكا انتربرينورشيب نابنت بزنس مجمار بزح ريسك زلو زيرو ختملس تخليخا اب كومو سلا دفتنو اب اي تي اب كالي سلا زخونه تاعتاويتات ناو بزح له بو مصدق تعوت تخليخا بنصارو اب كوميونيكيشن كومونا فاشن ويا اب كالي قلل زبل سراحتاتيخا ودي خنقال دموزناتو تحتيو سلازي بس حدا كنسي يصرحوا ستقوينو دماتو دموز معرك خونا يكلنيو يا تبل دلا زي دما دك تبعتيو دك كنسيو ناتو مفتاتران فللي ون سلازلوم نتفللي مخحادي اب كم زبص زلوم بر وعلى سيتي كمون كتولد كلا دما تايم اوف كتوسديا تايم اوف دما تو دموز نسات صرح عمتات سلاز غدل اب تافريج فللي كم تخلي زي دما وعلى كتولد حرار انتلوا حدار تجيرا اتحدارا كشفنو نتنجر كم قبولي قالوا دكنسيو دما كم زرعناين انديبندنت كوينك سرح يدلني اب غزاي كوفيله حدارين نابراينس دقينس دراين كعبيه زبلا እና በዝ حز መጻሉ ዘሎ ግዜ እውን እዩ ምክንያቱ ተሓደ ስለ ዝፈተኖ ስለዚ ብዙሕ ፋክተርስ ከነቅርብ ንኽእል ካልእ ኣገዳሲ ነጥብታት ክንርክብ ፍትኒና turning back. Why are the women turning back on their men? Why? Because they're selfish. If there's 10 marriages, 2 are the men. ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ይሃድማ ኣለዋ ይፀልኣ ኣለዋ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ሂወት ክነብራ ዘይደልያ ሕቆአን ንደቂ ተባዕትዮ ዝባ ዘለዋ ምስ በለተን እዚኣ ትምልሶ ዘላ ንስማዮ ደቂ ኣንስትዮ ስሳዕ ስለ ዝኾነ እያ ትብል ኣላ እንታይ ማለት እዩ ንስማያ Because they're selfish. If there's 10 marriages, 2 are the men leaving, 8 are the women leaving. ካብ 10 መርዓ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኢና ንዛረብ ዘለና ካብ 10 መርዓ ካብ 10 ፍትሕ ናይ መርዓ ሸመንተ ካብን ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘበግሶ ትፍትሕ ክልተ ካብ ጥራይ ብደቂ ተባዕትዮ ስለዚ ብንጹር እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ፌሚኒዝም ጽልዋ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ፍትሕ ከም ዝደልያ ስምዕዋ ልዓን ስለምንታይ So who's the problem? This is why I say modern women are selfish because it's me before the family. And that's why they say when you look at a society to see how it's doing, you look at the women. And the women say they're overweight, they've slept with more people, and we're less successful in relationships than ever before. We're the ones بحفشة أتي نجرت كتب لغلا بزح دك نستيون تفتح زتقلبو ناتن حقوس ناتن سمعيتات ناتن فيلينج السلازي حلو ولا ويكان بزعبوت راي سلازي حسبه زي argument زي بزح كراخرنت بكون خليو at the end of the day جن حدار سرح غيركم صدوا نعبنت أنا خيبلكم I want to give you a very good example نازيك من لساينا نزي حجين السمعان اسمع ياسكي Y'all making it hard for me. I don't want to be independent. What does independent woman mean to you? I got it. I could do it by myself. I don't need nobody. I got my own money, my own car, my own house, my own. Shut up. You ain't supposed independent ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ዝበላ መኪናይ ገዛይ ነገረይ ኩሉ ነገረይ ኩሉ ባዕለይ ክገብረ ካብ ወዲ ዝኾነ ይደልን ወዲ አይድልንን እዩ ካድ ወስዳ መወዳታ ሕጂ ስምዕዋ ስለምታይ አይደልን ትብላላ do it by yourself. You're supposed to have a partner. You ain't supposed to be in this world alone. You know how hard it is carrying all the groceries in by yourself? That is stressful. You need a أتحققن كلنا مصعمت يدلينا مسانا زخيد مس حساباتنا زخيد مصعمت يدلينا مغنياتو بينخا ولا تزبيزات جزءون كبيدي تبلعنا man for that, okay? Yeah, what about the pushback though from the women that are saying, well, I tried that and there's no quality men that's stepping up to the plate. What about
أكيد أستحت حتى له أمانة تندك نستيو فقري يكون حدار زي نجارات فتينايو تعياد دك تبعتيو جن يلون مستمسانا زخيد دك تبعتيو يلون نزبلاخي انتاي تبلين بلا الله سمعوا وجه. Those women who have gone through that experience and say, you know what, man, I'm just going to try to do it myself just because I haven't been successful. I say treat it like you do a job. When you have a job that don't work out, you don't be like, well, I'm done. I ain't gonna never work again. You're gonna keep pushing. You're gonna keep trying. You're gonna keep making it work. You got to keep going. Also, a job is a livelihood, though. A man may not be a livelihood for a lot of women. Look, I was one of those women like, you know what, screw it. I'm going to just do my own thing and, you know, do it by myself. But deep down, I was like, I don't want to do this. انتهي له حتتوا. In general, مالت ولا قاتي جل دك نستيو مساعتن زخدو كعقبوان زخلو كحجزوان زخلو دك تبعتي يلهم بمبال بيني عشان كبلا كان له نزين كان تايت بلين راسي كده ندب سرح على مسدو أبسرح كا كل تفتوى نجرا يكون نزل لك ما حد بده تطلو ما حد سجمع له نيش شيء سجوا ويكا قلب بده مسجات ما كانوا نايدلين يسرح هاي تبلغها تفتن كما يجيرو خمس سرع تجبره أبتسرح علم من قبل بوس ناتكي وتبعتها يتغينوا زي تفتويك إزاك خلي خمس مالت ما قدر يكون نسي سرح قدام كتعرفنا هذا اللي ويكند وفرق لك خليه أوكي خاتبل كل ما بزعتك جاب سرعة زي تدلي نجار كتزاز تغليخة حراي خاتبل أب حدر كده ما كم نجار كتتصورن كتحجزن تتعميم كيدنا لك حدر دما لك نفس زخالة سرعيو مسوعة دما يحتت إن أنا بلزلنا نما لسرتاني عن تبارجمنت. The single most unhappiest demographic, lots of data on this, is 40-year-old single unmarried women. Hollywood has brainwashed us into thinking that traditional women were not happy. And for nature, men like women that are pure because historically they had to ensure paternity. All right. 85% of millionaires are married. No, that's good because that. So انتهي بلالوا in general ab statistics كراخلو أتن بينهم كوينا أنا عندي strong and independent نابلا زغدا أمو داتا زي حجوز معات أب إنترنت كيتكم رايوان زت عسى والد زبغي أب تيك توك بزح فيديو تطلو so in general انتهي بلالو هوليوود شت الكازلو زي فيلم هذا شت الكازلو بين أزخونة قالن سيتو كل سلط أزلو ناي ساعات فرقان صرفها فيلمي كاب رياليتي زت عليه استوى سنة جزء strong and independent وين خيدي سب ثلاثة دي ولا سب ثلاثة همشون I don't care أبقى point جن ناي جدا حدار كتجبر كم زلوا تزبلت أمريك أنا هي ودما أب تاريخ تستفتني نسيو سلازي ملي وتي بينك خوني زبل جيجا خوني خليو متعمتي زي حق الزما يدلينا نشتك وصغلا بغنو دينا. Men to protect women, you get men who will victimize women. And when you don't teach women that they ought to cherish men who are responsible and good, all you end up doing is incentivizing bad male behavior. The feminist movement was not wrong when they said men are acting like pigs. They were wrong when they said women also ought to act like pigs and that this is a solution to our problem. Because now what's happening انتهي بلالو بتعمل صباطنات به مجمري عندك تبعتيو عندك نستيو كالاخلون كحجزون كم زلو كتمرام كتكر عليك نتندك نستيو سترونج ان انا كتب لها لغه تمودات كنتايم كون تمرام زلها مخنياتو سترونج اندبندنت عند حرياتك تاغوال نخت حجزا يكون نخت كالاخلا قديتها يبلكا سلسم دك تبعتيو دما نزخ غبر زي كلو عندك نستيو اب صقمن يكون اب كالك حجزون زي كلو ان فاكت اب امريكا تحرك اب تزعب يصقم دك نستيو تراديشنال دك تبعتيو كرخبا سلا زي كله provide كجبر زغلو حدار كتصور زغلو كبركتو زغلو كحجز زغلو عين ركبنا زبل زعبي كريتاي موناتو نتو موداتك دك نستيو كوميا نابل كانت عربي خايم لك انا عنده مسؤول داس وايد ما بزحت دك تبعتيو نبقى والد صغير زو لازم يربع على ترينا سلازي قال فيديو غيرك مال غرايو سلازي انتي مالتيو كل غزي كنكلالنا نتناوالد ما كبرتاتن كعقبا اكلاتن كل نغرن بكبرك حزو ندك تبعتيو كقربا خلون قربا انت زي غير كان انت يخونا ساتنكا نتحمق بيهيفير نايدك تبعتي نتحمق لمدتات كم زي تبابعي يخونا بقليل صوت ورك كم زي تبعتي زغبرا تخينا دك تبعتيو حلافنتوين زي حلافنتوين حدارن قم نغر زي دليك خونيم مخنيات معالتا مسكالك ايرو زدك استخينو حدار كيدل سلا زغل سو ان جنرال بخلتي وجن ما ارمتا زليو كايدانا نبزلنا اذا فيديو زيا من البات ابقلت حجز يانتلكم سددوا من البات كتكم تخلي عليه زغبرا زلغو نخال كم زعينت أرستي دس بلاكم تخينوا أب كومنت سكشن قدافوا لي ناتكم ريتوناتكم حسابات قدافوا نابلكم أبزك ودي أبقالك سامن الرحب تطبقوا تشاو ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍስ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን
هنداويانن كنمهارو زلنا زيو زيوم حبرتسب زيوم نفس وكف سنتيم ابزي بوتا يتودقنيا زي اليوم مجايز ايغزونيوم ገንዘቦም ባገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከሞን ክሪፕቶ አዝያ ገዳሲ ያብዚ ካልአይ ሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ በፍላይ ድማ ኣብ አይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩረሎም ዳትስ ዋይ ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን በህንዳውያን ከምኡን ኣብ ካል ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍስ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛድዩ ቢዝነስ በምህናጽ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ ክንክተሎን ክንመሃሮን ዘለና እውን እዩ ስለዚህ ተጠቀሙ ልብለኩም thank you very much